Pamagay mi, intay ni Rugi ti pakasalitaan ni Carlo. Sagudahin nga ro ti surat. Dear Manong Nemi. Panagibales. Daytoy Manong Nemi tinaimula iti panunod ko sipud na ganus. Aging gaan na tinebak iti ado ngarigat kananyaman na panakatineb. Panagibales. Saan ka di? Nga dakas kung maiparit tagibales. Ngem, nakasamsam it ka no ti agibales no talaga maplano day ta panagibales. Abe ngamin manong naming adda dagiti mangirurumen, adda dagiti naranggas, adda dagiti mangpasakit, mangdangran, mangpapatay, tipada na nga tao. Nga dayto ti puon ken pakaigapuan ti panagibales. Panakatay dagiti naganak, ket dagiti anak dagibales. Panakatay ti kabsat uno asawa uno anak, ket trumbeng met agibales dagiti trumbeng agibales. Kananyaman tirik na manong name dagiti mabalsan. Anya tirik na dagiti adda basol na kalpasan na ket adda mangsingir amang dusa ken kuana. Manong name na pagsaritaan mi ti pamilya, ti panakaibasa rito pakasaritaan mi. Aken na kang runano nga siyak ti target ti pakasaritaan. Kadatuya kita manong name nga pakibin tas sublanta dagiti adun nga paset ti napalabas. Tapno yung tamad tapukit kitan no kasano nga pasama dagiti pagteng. Nabarbaran kunak no makaitad met iti adal sursuro ken naidakla na pagsarmingan ti biyan. Ayat ken gura ken ayat. E masakbay ti amin manong nemi kablaon kayo tinaragsak ken nagasat nga oras yurita Nemars Studio. Kastamit ang kadagiti pada kadumdumngeg ken nagbibuya iti dayto nalatak unay nga programa iti entero nga lubong. Nga sikati ng urnos ken magtedbiag ka dayto nga pakasalitaan. Kasuman nga rud manong nemi nga rugyak ti amin. Iti addan puot ko manong nemi adda akon. Iti sa kaanan wano bakras ti bantay. Adayot sibilisasyon ako na da manong nemi. Mangeg mo ti tweet dagiti tumatayab. No ti aldaw kaditi parbangon mangeg mo ti taraok dagiti manok wano abuyo. May sala nga gagangang kalapaw manong nemi tinariingak nga pagtaingan mi. Siyak ni ama ken ni ina. Tanog sarita da ama ken ni ina ti awag ti tunggal may sa kadakwada ken naganda. Diego tinagan ni ama. Soledad met ken ni ina. Ket siyak na awagan da Carlo. Na mamigat kami manong nemi presko dagiti pamigat mi itlog ti native nga manok uno saan kata nagitarangaw ti kamutig uno saan kata naprito uno natun na siga nga lames iti waing. Di makas daawak manong nemi manig po di daadam puot ko. Kaslasang ko pulos na narik na ti pamateg ti may sang ama. Tasang kabasit lang nga bindot, baot, lapigos, pungot. At tapos di kundaway manong nemi nga arig na danogan kog taran bagkadanak sanak itupak ko no ibaot ti amak. Aging ikistumatan na ti inak manong nemi. Nga ipagpakaasin na kini ama nga sa anak nga papatayan, nga sa anak nga ranggasan. Nga sa anak, nga saan nga siyak ti pangipapasan ti anyamang nga pungtot na. No, labsak tagsaw manong nemi, kasla saan nga tao ti pangyarigan ni Ama Diego kanyak, no dikat kasla nakarkaro pa yung ayok. Isong runogyak idin tinagsaludsod,
iti inak manong nemi. Ina, apay kas ti kinarangkas ni ama kanya. Kinaapay nga dito tayan tayo. Apay nga awang karuba tayo. Apay nga awan ti makita ka sa baling ang balay. Anak, at itartarayan ni amang mo. Itartarayan na tilinteg. At datay tilabes ti Hasyan ni Aguilar. Kat no adaman nagdidumteng sa nga ili manong nemi nakaarmado da. Kabsat, kadwa, ti awag ni ama kit ina kadakwana. Ito na makatalaw dan. Ina, sino digidya ay armado? Tulisan da ka di. Saan da nga tulisan? Digidikad kadwa. Saan da nga dangran kabuta? Awa matidagas nga ramidan ti kadakwana. Sanuan niya at ada ka na tayo. Mang tentemat kadakwada. Kas nakita met, nagalad na ka rin tataragan ti nga manok. Magustuhan nakidi manong nemi nga banugan ti amak. Agasem orada nakasaganan nga danom iti pagserban. It kanak ti dua nga timba manong nemi unolata mapanak sumalog iti waig nakatidog nakawat ubiti wat ti pagnaak sumakduak kano. No adda pa na ginanak manong nemi basnutan na. Ore na sanga nasken nga agbalsikak iti kayo at adumot pala kayo mi pagbalsikan nak. No adda pa nagbidot ko manong nemi dusaan nak. Patakdarin nak balmalam iti kapanagan nga nakapudpudot. Di saan ko malipatan keng kuha na manong nemi. Adda dua nga atidog nga kawayan, duwalay nga nagabay, kalangtayan milaeng, nga tibabakit, rangrangkis, batbato nga yan, tidanom. Pinabalasyo na kanyak manong nemi. Manipod dito'y, gana di balasyo. Bumalasyo ka, langtayam da itan ha, duwa nga, piraso nga kawayan. Ama, bakit matnaga? Ngumatnag ka, matay ka! Tapi nga, pabalasin mo kanya kama, kahit mo ka din nga matayak. Tantan na ban ka laing. Masapong nga lasatam amin nga panubok. Tapnog baling ka na tibkar. Tapnog baling ka man nakilaban. Tapnog baling ka man nakiubat, mawatam. Kaya't nak manong nemi nga pasungal-ngal ka naging ipaggan. Tenten na ban nakano ni ama. Agasem, once nga kamaliak manong nemi, matayak ang diso iti babaka nakakat nga to, badrak kalabat bato, tibang diso. No saan nagtungpal manong nemi? Sinturon, monolati ko, tisagrapek, bukot, bakrang, buksit, gurong, tipang ibasnutan na tilati ko na. Kahit gapot kayat kumat pala tagbiag manong nemi, naramid ko ti amin, tapno makabalasiwa. Idi na kang glisak, matnagag kumang kimpetak. Imbes kumang madanagan, ti amak manong nemi nga magkatkatawa. Kasla pakaragsakan na manong nemi ng paggada, kasla pakaragsakan na no adagi ti paggad, kasla pakaragsakan na no mataya. Idi makabalasi wakon pagsublian nakmanin. Ni Apo Diyos manong nemi, adalat ta kanyak, tanuan yaman na pagpaggadak. Ni Apo Diyos ti kasaritak. Taday dati na imula kanyak babaen kiniina. Manong nemi ado. Nga panang tinab kanyak ni ama tinaramid na. Okay. Nga edi, tad bumarito ako manong nemi insuronak nakasano ti dumanog. Insuronak nakasano makigabo. Insuronak nakasano iti kumugtar. Insuronak manong nemi iti panakidinanog. Da kami tagdindinanog taumat sa bali nga pagkadinanog no sa angisuna. Sige. Nagplastar ka. Mama, panginas ka nga dinanog ta. Ibilang mo kalaban na, kabusor na.
Ibilang ka matakabuso. Dakdakkel ka ama, napigpisa ka ng siyak. Saan mo palubos? Tumakdakkel ka, napigpisa ka ng siyak. At doon ti panubok nga maawang ng siyak, mawatam. Gunggunaan ka no madiswan na. Ngayon no saan na ka madiswan, kakasi ka. Ama, anyan na ito nga nanamidam kanyak. Anak na ko no saan, putot na ko no saan, sanggang sa lunsod. Basta tong palam amin, ibiling ko ka. Kit dumtin to ti panawan nga ibaon ka, tapno agibalas. Ano tinas ka nga balbalas yo, ama? Saan ka nagsalunsod ko na? No madiswan nak, ang dagunggunan. Pagsadayan ka tiniimas. Ngayon mo saan na ka madiswan? Sikat kakaasis, hayang ka kamangmangan kang malmalam. Di ka rigatak tumutan manong name ito yung asawas, ti imak, aglisimet, kumugtanak aglisimet. Saan nga minakasag dumanog, loko? Saan mo nga basta yung asawas? Kasi ti dumanog. Danog-danugan nagtumutan manong name ito kakaasyak. Barukong. No, labsak ti agsao manong name natin nablauna yung tibagik. Gabot ka, dagiti ka, kinaranggas, kinaulpit ti amak ka niya. Natin nabak. Gapo ka dagiti kinaulpit na. Nakatangtangken, tilaslasag ko, nakatangtangken, nakataktakderak, gapo nga ron ti aramid. Ipabagkat na kanyak manong name, di kaya bagkatan. Nga marami dagtumat kakayaan. Marami dagtumat atong palin ti pagayatan na tano saan kong aramidan, sakmet ti kakaasi nga dosaan. Sana kasi murek iti pagadalan manong nemi ngamin suro nak ni ina no kasanong isurat ko tinagan ko. Kano kasano ti agbasa. Kayat ko idi timapan iti ususto nga ayan dagiti balbalay no sa dinuman ti ayan dagiti padami nga tao. Ngam sandak a pinalubusan. Nga madarig iti kundaway nga awan ni ama. No saludsudek kiniina no ayan na. Si Malog. Lapan ni Jiili. Lapan sa Hacienda Aguilar. Tuntun-tunek manong name no ape kasi jilayangan tigura. Ti amak kaniyak. Salsalod sudak kiniina. Manong name no anak-nak, putot-nak kuno saan. Agtung admat ni ina manong name. Narignak ti pamateg ti pudnong ina kiniina solidad. Impa anak kumet kan kuhana ti bagik. Akas tamat tinaramid ko kini ama Diego. Imbilang ko nga siya ket putot na. Kas may isang anak na tutudyo kat doon niya matibilin na kagtong palak. Nga maawan tinariknak nga pamatig. Kan panang taripato ti pudno nga ama. Nurigat kang kanayo na kaslapan ng dusa. Nga nagrigatak, numasaktanak, agragrag sa kisuna. Kasalasak amin ti pangibuntunan na manunemi ti amin na pungtot na sinuman ti kapungtot na. Naging gawa nung naming inot kong naamuhan ti amin. Dagiti daduma nga sungbat dagiti saludsod ko. Siyempre, bumarito ak nga bumaro manong naming. Kahit ko kumamit ti aglibas nga mangpanaw iti kabakiran. Tapno inak iti patad, inak iti kabalbalayan, inak ti sentro, inak ti ayan di iti patad nga tao. Sampai nga panawan, Carlo. Ama, nasusuruan ka no kasano panakaramat mo na kisaka kini ma'am. Sumaruno isarunok, isuruk ka. Panagusari ti paltog. Ama, api nga pagbalinan nak aman nakigubat. Pagbalinan ka nga pudno dalaki. Pagbalinan ka na siglat. Pagbalinan ka nga natangken. Saan na sumuko. No digit lumaban. Pagbalinan ka na laing. Nagaramat ti paltog. Maramat mo digit sa kakin imam. Umukadikit ko sawag. Tabnoan niya ama. Tapnurugyam to ang tigibales. Ano teras ka nga ibales ko? Apa nga siya taramatim nga ibales?
Gabutan na pipigsakan gamit siya. Natibdib ka nga siya. Ang etikit yung ibalis kong arod, ama. Natay, di kiti naganak kaniyak. Gapo iti pamilya Aguilar. Dagiti kakabsat ko. Nasaklaing tinabati kadakwada. Saan nga ni Inam? Ti mo nang inayat ko. Ada inayat ko? Ngim inagaw da kanyak. No sana ka nakalibas, nabayag kumaitan nga natay. Pinarparigad dagdagit Aguilar. Orig na, namin aduda kon nga pinatay. Imbag, tanapanunutan mo kini, Inam, ti madayo. Ti may dito nga lugar, tapno sandak matuntunan, nga ti pamadi digiti Aguilar, nga ni Diego kit na tayo. Nga madaka, nga pinadakkel mi, tinanib ka ti adong rigat kan panagigasan-gasan. Tapno si kati baon ko sa Jai, Hacienda Aguilar tapno kibalas. Ama, saan ka din nga dagas na gibalas? Ano nga dagas? Napagaramidan na ka di dagas mat di balas mo. No pinatay na nagiti naganak kanyak, nagiti kakabsat ko. Biyag mo ti bayan, pabayan kita may parupok nga daran na kita gilan. Apay ngamin, ama, nga pinatay na nagiti naganak kan kakabsat mo. Dagiti naganak kanyak. Trabahador dati Hacienda Aguilar. Nagsagrap dati adong arigat. Kastamatan kada kami nga kapsan. Awat sa bali nga pagtaudan ti pagbiag mi no saan nga ti agtrabaho kada kwada. Ngam naulpit da. Sadang intitusto. Hayop ti pangyarigan na kada iti obreros. Dagiti trabahador. Sangga ba sila kamali? Adong arigat termidan da. Panang irurumen. Sala nga digit naganak kakabsat ko, di kayat ko maibalas mo. No digit pinapatay da nga trabahador. Digit kaskad tayo nga madigrigat nga irurumen, digit babaknang. Kung mapasyak teramatin nyo, gaputan sikat ni Kari, Carlo. Iso intong dumteng di panungan. Ibaon kan to sa Hacienda Aguilar. Tapno agibales. Ora jak kumakayat manong naimingim talagang awan sa baling aramidag no dagtungpal kini ama. Dua klase manong naimi ti paltog. Ababa kanatidog. Kastamaten imuko, espada, baladaw, insuro na kanyak amin manong naimi no kasanot panang salagtip ko di bagi ken no kasanong darupag ken papatayek ti padag nga tao akalaban. Da kami tikang kanayon ngagduelo manong naimi. Tinanib na. Diyak kumakayat. Tadyak kayat tikas ito yung nabiyag. Awan ti sa bali nga pagprotesta ak no saan nga ni ina. Ito nagprotesta ak kini ama. Do sa laing tilakam na. Ina. Abekas to tibiyag ko. Abekas to tibiyag tayo. Sa mo ipakita kini amam. Tiyan yaman na panagluwam. Saan ka di nga nagluwa ka kahit dusahin na ka. Di na kaya't nagluwa ka. Sa sino kumati sa nagluwa? Namasaktanak. Ngayon namasaktan ka kahit saktan na ka. Adada nga saktan na ka, nagluwa ka. Ano ipakitan ti kinalupoy mo. Pati ka di na kayo, ina. Kahit talaga kanulungan niyo ti kararamidan ni ama. Uri agad kayo na kumanak. Pawad di sa baling katurayan dito yung saan nga mo. Nagsagana ka.
Gabata. Dandan ni siguro ti ito ding nga panawan tapno serkay mo ti Hacienda Aguilar. Ano ti aramitek? Ina? Di nakatipay bagakin ka. Sumrek ka nga obrero. Tapno di kastakit may kang kano ti kundaway nga bumalas ka dagiti Aguilar. Tsak maawatan, no niya ti prinsipyo ti amam. Kasla, pinataod na ka, tinanod na ka, tapno adda natangken, akas ken kuwala, nga mangilaban ti kalintegan, di kiti obreros. Nga saan na idi nga naramid. Di amana, nagtakder nga pangulo, di kiti obreros, nga mangilaban ti kalintegan da. Nga dahil tatipuon, nga tinangpatayan da ken kuwana. Nagraman ti asawa na, kaya di kakabsat. Kakabsat ni amam. Idagmay may san ni Diego. Isot mangituloy, nga mangidaulo ka dagiti obreros, tapos nikastakit mailaban, ti kalintigan na. Imimbalod da iso na. Imbag na nakalibas. Hindi pa naglibas na. Intugot nak dito kabambatayan. Tapno dito kaming abiyag, akadwa ka, kadwada ka. Kaya ito nga sawen, ina, dito yak bantay nga nayanak. Abi nga di sungbatan sa lutsud ko, ina. Sa dinuak nga nayanak, dito yak ka di bantay. Sa nga sinungbatan, ti inak manong name nga sa lutsud ko. Yung ti pagawatak, yung nakalibas ni Ama Diego, iti panang balod di kiti Aguilar ken kuhana ket intaray na ni ina na nagpabantay da. Iti panagdenada baka nagsikog ket naipas ngayak. Dahi dati panunot ko manon name. Iti nagkuyog kami ken ni Ama manon name nga si Malug iti bantay arimuar ti kabakiran. Dito'y kun nga makita manon nemi, dagiti luglugan, balbalay, may kawak unay. Uwain manon nemi. Naglugan kami ti jeep. Nakadayo kami. Naging naglugan kami iti tricycle. Iti sulod-sulod din driver no sa dinot papanami. Imbaga ni Ama. Iti Hacienda Aguilar. Nagsardang kami, ti medyo adayo, manong name it the gate. Nga datalo nga nakawardyang armado. Nagbate ako dito'y, Carlo. Ama, ipagam ka na giti kwardiya nga sumrek ka nga obreros. Tikaskeng ka ti masapul da. Nabasked ka, napigsa ka, makinada ka malalaki, sa nga nalupoy. Magustuhan dat nga lahat tikaskeng ka. Ama, saan ka ngagkad ka na kasta? Saan ka ngagbaling at akron? Laglagi ba yung dagiti mula kiti panunod mo? No adda pa kasangol nga lang nga peggad, di mo itulok nga maabak ka. Ado dagiti insurok ken ka. O sarem ti pigsam, o sarem ti panunod mo, ti utek mo. Inton ka no nga iruwar ko ti. Ti asyenda, matap nagsubliat to kada kayo, no mailiw akto kada kayo. Dumteng to nita. Laglagi pema. Sumrek ka, nga obrero, tilawan ti sabali nga ramidem no mangisakit, no di mangisakit kadagiti padam nga obreros. Noan niya idi kayat ko nga mapasamak, iso tituloy mo. No tinapahay man nga panggep di amak, ken kanyak,
ket sikati mangituloy. Kalintegan di kiti obrero ti laban mo. No nasken nga umungan mida ket lumaban kayo kontra ka di kiti armado ang buyot. Di kiti Aguilar ket amidem. Baka nagan kung tulangin ti Marama. Sang kagpangunot ti negatibo. Lalaki ka sang gali. Natinab ka ti ado. Apanang tinab ko ka. No da makita nga may rumen tulungam. No kas pagkarigan tadtus-dusaan dagiti buyot, dagiti Aguilar, nga ombrero, no nag-agin inanalan ket basbasnutan da tulungam isalaknibam. Ikasano no siya tidang randa kabaylam ida. Ore da paldug na. Umaga ko kiti poltog ket pumatay ka. Ket no pumatayak. Tilingan na kibalod da. Nasdawak manong name iti dahi takatawa ni ama. Ama? Ulitan man dyan sa susod mo. No, anda makita nga tusdusan da ket tulungak. Labanak ni da paltog na. Umago ka ti paltog. No maago ka ti paltog na paltog kami suna pumatay ka. No pumatay, tilawan dak ibalod dak. Ibalod dak ka. Sino nang ibalod kan ka? Dagit Aguilar. Tapno papatayan da ka. Tapno dusahin da ka. Tapno ibalod da ka. Tapno parigatan da ka. Ampe ka sila pakaragsakan nyo. Lumaban ka. No anya ti saan ko nga natuloy. No anya ti saan ko nga niringpas. Ituloy mo, Carlo. Sikat ti panangang Pangulo. Sikat ti mangidaulo. Ti panakailaban ti kalindigan. Di kiti babasit ng obreros. Nasapoy na mabalbaliwan ti patakaran ti Hacienda Aguilar. Masapul nga saan, nga ayop ti parang tartarda ka dagiti kong obra, masapul nga padada nga tao. Dadat imulam iti panunot mo. Di mo kadikayat? Nga dumteng to ti gondaway nga dagiti Aguilar, ket itadan to ti ususto panang tartarda, benepisyo ken sweldo dagiti obreros da. Saan ka nga naragsak? No kastoon na ito ti panagyaman ken ka dagiti padang obreros? Kananya ti amom, baka na diya kakaiso ng anak, dagit Aguilar nga balasang, nakateeb mo siguro kat, balinto nga asawam, si kanton ti aking kuko ti Hacienda Aguilar, so kagtugdang ka, kutikan! Manong name itinong palkutibilin ni ama. Siyempre no idilig ko tibagik kadagiti gwardya, babatit tibagida, kumpara kanyak gabudlakal tibagik manong name. Ganito ko na, sumarika ko mga gubra. Abayan mo, madabakante? Siguro, madabakante. Kasabulak na trabaho eh. Sabagay, kaskin ka, dakil di bagi na ti kasapulan nito. Kamsak ba nga sumurik ka? Damagig pa ni Tarzan. Naawatin na ka. Tarzan? Ajay. Boss, ada sumurik ng obrero. Wow. Saan nga Tarzan dito eh? Samson siguro nagdakil di bagi na. Dakil di bagi ni ama. Kastamot kanyak. Tiko na. Nagdaktakil man di bagi na dito eh. Sino ni Tarzan, sir? Iso ti Pangulo, dagiti buyot, dagiti Aguilar. No, kamali ka lang, kakaasi ka kengkuana, kas makitam. Abay, ilan masabol yung kanya? Tarzan, boss, sumrek ka ng obrero. Bayad, sige, pastrikan nyo.
Manong namin lungad na kiti jeep, owner type jeep, puro da amin nga armado. Inya sa dagdak manong nemi, iti pa nakabalay dakit Aguilar, naglawa balay manong nemi. Iti sangot ti balay manong nemi, hindi sagdak. Ya mamuka pala muna. Kani Don Delpin. Sagbay nga iti agda kay di hasyanda nga ubra. Iti rumuhar manong name di bagbagada nga Don Delpin. Don nga talaga. Sa damat si Maruno nga panakaasawa na siguro. Malagip ko. Naagawan ka nupay ni ama. Iti nobya. Saan nga ni ina ti munang inayat na. Dito nga ta. Tinobya edi ni ama Diego. Sir? Abay. Ano nagan ni Don Delvin. Di asawa ng orod. Marita. Di dyan orod. Adad dyan, sir. Ay, ni Senyorita Esperanza. Abay, salusod ka. Eh, dakas ka din agsaludsod, sir. Agsaludsod. Damagag lang no, sinunod ka tirumbeng nga mama mo. Nakapokus man nung name iti matang ko. Kinakalaplapsat nga Senyorita Esperanza, ano. Dito ti bagbaga ni Ama Diego nga nung name nga bugbugto nga anak. Dadun kentun niya. Ano saan na ba? Ito sturbong pala ang pag naginanak. Ano yan pasapol mo? At ang problema na gito, Branos? At naman na maturog ka na kuha na? At naman na agreklamo ka na kuha na? Sana naskat pa ngayon mamuhay niya. No, ang nagreklamo ka na kuha na, amumutero, sumaro na ramidam, dosayawin na. No, naskin papatayam tayo kaya iwalang tabang kaya na ditang. Sino na nakadwayo? Sumreg ka no, boss. Nga kubra. Okay? At sir ka na. Agaramat ti paltog. Nga mangbugar ka na giti obreros. Wano agubra. Anat nagan mo? Carlo. Sir. Senyor ko nam. Ay, Carlo, senyor. Kasla. Ang may bagay kang kat, pukan, kada agbagkat, kada kiti unas, o na dumping produkto ti asyenda. Ay, nagato na alayin ka nga bulyot ko. Kamay laklaki di, sir. Ay, senyor. Tarasan. Senyor. Amumon na dyan ramidam kang kuwana. Ano ti ramidam nyo kanya? Sa laknibam ti bagim. Carlo. Kontra ka rin talo nga buyot ko. Tarasan. Senyor. Sikan di mang pilin o sino ka rin kakaduam. Iti pasangom kin ni Carlo. Eh. Nagsagana ka, Carlo. Sa laknibam ti bagim. Tanusahan. Ang mga no, may saka ka rin maiwala nga kas ka rin obreros. Dahito hindi ko na ni ama. Manong nemi. Nga naimo na ti panunod ko. Sanak nagbaling at akrot iti paggad. Natanaba ko niti adu nga paggad. Sang kong itulok nga siyak ti abakan da kiti kalaban. Ngim taluda. Taluda da kiti ng palawlaw kanyak manong nemi. Mano. Okay, usarin sa pigsayo. At pagmurmurayak, tapos nakastagat buyayak no kasan at panaglalaban nyo. Maysa, kontra talo. Dito man pagpindasan naman ng name nga pagyamanak kini ama. Tatalaga tinanibnak, dinanugan, kinugtaran, ginabo. Di marup ti may sa katakwan naman ng name wasawas. Nalisyak, dinanog ko di buksit na bag na mindwak. Ibaro ko ng bak, ni porsi, ni parosisi. Kaya dati likudak, dinanog na ti abagak. Kaslasaan ko narik na. Sinangok, kinugtarat. Klinayin ko,
kinaratek ti rupa na, titinggan na. Ti may katlo manong name ak slagbuteng. Na minsan ko lang manong name nga winasawasan siya ko pinarusukan. Naturog da nga talo. Oh. Kasasala ka mamati. Hindi pag direct mat, napaturog mo dagiti talo. Inaramid ko lang ti panagsalaknip ti bagik ti biyag ko, senyor. Next! Kapag nagputing kayo. Si Katarsan, tilumaban kayong kuha na. Senyor, dakil una iso na. Kayam na ita, Carlo. Kayam. Tano abakem ni Tarsan. Sikat ipagbalinak ng Pangulo di kiti buyot ko. Ha? Di mo kadi kayat, Carlo? Nalaing ka? Napigsa ka? Guwapo ka? Sayang kas kinitarsan? Nga pangit? Si kanukan talaga nga Pangulo di kiti buyot ko. Ang guwapo nga Pangulo. Si katimang mandar. Kanda kiti trabahadores. Nga no adag loko-loko, nagreklamo. Si katimuna nga mangdusa nga mang patay kadakwada. Tarzan, anya pala turo rayem. Boss, agbuteng ka kinkuha na. Gabot na talog at pinaturog na. Laglagay, Pem. Nabayagin na magsapsapo lang iti kasukat mo na umaakin kan Tarzan nga Pangulo di kiti buyot ko. So, salaknibam ti biyag mo, Tarzan. Carlo, kayam. Nagdokay ibagkila manong nemi. Hindi darupek ni Tarzan manong nemi danog-danog ti barukong na nakaw. Kaslasan na marik na. Nagkatawa ni Tarzan manong nemi. Hindi gamatanak manong nemi na ginamatan na tabagag sa inbagkat sa nanging porong abaw. Oh, tsak samat kabaylan da ito, Diyos ko. Naku, nagtirakam ko. Nagpigsa. No namin anunak ng purwak manong nemi. Namin ado. Ngem ka po, iti panang tended ni Ama Diego kanyak. Saan na sumuko? Laban, Carlo! Laban! Idi na ikanak ti gundaway manong nemi. Dinarup ko. Ulok ti panang dungsok inibagina. Napatangakmet manong nemi Giselle lang na nga dinungsok indungsok ti ulok. Ow! Naku anong nawakal-lokal. Nasdo. Dado tinaimula manong nemi ti panunod kong ibaga ni Ama Diego. Wise usarek ti utek ko. Ore no kasanok pigsa ti may nga lalaki manong nemi no maukal-ukal sigurado. Masdo. Ti ulok manong nemi ti indungsok iti selang na. Papananaw mga saan nga surrender. E di napatugawan manong name, hindi tamaten, talaga nga minansok mo ito, naging ka nagsursurrender. Nagpalpalakpak mo ito manong name ni Senyor Delpin. Nakasara ka ako, titikas keng ka, Carlo. Congratulations. Senyor. Tarzan, orata nakariingan di ka tuwam. Ikatemon, ti balabar ta ulom. Kaya ti pana kayo ng pormem. Sa manipod ta, buyot ko laingin. Nagagangay. Kaya ni Carlo, tagbali ng nga Pangulo yun. Ti pagpintasan naman ng nemi. Pinastrigdak iti unag ti balay. Kahit kastaon iti ragsakin isem ni Dunya Marita. Nga, ay, iho, senyora. Ela, kasla itakla nga maragsakan nga. Nakakita iti sumrek nga obrero, itata, dimten ka. Umay ka. Feel at home. Namo ka na bannog ka, kan kasama ti mabising ka. Ipasangwan da ka kadagiti, kakaimas ka nagkabak na nga makan. Manong nemi? Tratarendag mo ito nga nakasasyat. O may ka dito eh.
Iya mamumikan ka neto iya guwapo, malalaki, nalaing, nasiglat, nga pangulo, dagiti buyot. Buyot tayo nga Aguilar. Kinunamat manong nemi ni Don Delpin. Iti iya sa ni Esperanza. Na isang sangayan ti mariknak manong nemi. Tayo di apay ladamok pala para nakakita kang kuhana. Dito ka dito kunada nga. Ayat iti lalaki, iti babae. Akas tayo na yat da ama Diego, kiniina soledad. Ngay di ubingak pasaray makit-kita kida nga inarakop nagbimpinsito. Mariingak idano ko ang agin inarakop, agin inasugda kin araring engda. Hay, senyorita. Kana tagal mo? Kasla itakla nga nakakita iti kasken ka? Nga anya, senyorita. Kadagupan kadagiti buyot mi. Kinuwari digiti kasken ka nga agubobra. Isi ka nga tanti kagagapuan kadakwada. Manong nemi? Agayat nga tamat ni Esperanza kanya. Kasla dakkel ti pagsayaatan na manong nemi, iti panangibaon kanyak ni ama, iti Hacienda Aguilar. Ngem tibilin na kanyak manong nemi. Ipanguluwak dagiti obreros nga mangilaban ti kalintiganda. Yung sabali met tinagtungpalan naman. Siyak man ti pangulo dagiti buyot ang mga irurumen kadagiti obreros. Kalbasan dati yung panang pasango na nga manon nemi. Panang balbalo da kanyak ti kawas. Panang tedda kanyak iti paltog. Dado ti paltog mo, Carlo? Nagasaga na nga pumatay, no addaman lumaban ka dagiti obreros. Senyor, kanda ito may tilatikom. Latikuan dagiti nasadot, matmaturok mulmulang leng obreros. Dada ti misyon mo. Ipanguluam dagiti buyot ko. Gamang maniher ti asyenda. Mangibaga no anya ti rumping aramidad da. Saad da ngagsadsadot. No anya ti oras ti trabaho. Pasilat inanada. No naskin nga overtime da. Nagasagana ka kadi nga mga kem. Ititad ko ken ka nga kem. Dakhel titid ko ken ka sweldo. Sige. Ken, ikada ka matibukod mo nga lugan. Amom tig-drive? Saan, senyor? Kahit mo sakay ti kabalyo? Depende nun, kahit mo transportasyon, kabalyo? Bueno, lugan, jeep? Diyan pinabadpadasan o kabalyo. Ay, alis to lang nga susuruan. Baka kabalyo ti kahit mo. Tamay bagay kang katik kabalyo. Kat sarunan da ka dagiti buyot mo. Dagiti adda ti dagiti tauham. Dagiti adda ti babaem. Aglugan ti jeep. Punag kabalyo daman. Adda pa pagyanan nyo panakakwartersyo. Kuna ti asawak ni senyoram nga ikanda ka kano ti may sa kwarto dito balay. Tarataganda ka kas may sa miyembro ti Aguilar. Apay matakasta, senyor. Apay kasla nasa deglono ti Eric na yung kanyak. Tsaka mo. Timpakitam nga tibkara kinlaing mo. Kadeta tim nangisdig matirik na ken ka. Kasta mo ti asawak. Kan baka iti kibugbog to nga anak mi kat agayat pa ken ka. Di mo ka di kayat, ti may kamang ti Aguilar. Basta, agbaling kang Aguilar. Anya ka di Aguilar, senyor? Ti Aguilar? Magmaneher iti na itong asyenda.
mangirurumen kadagiti obreros. Kasta. Ididay nga saludsud ko manong naming sa nga nakapagsumbat di dunya Don Delfin. Di yung kadilang tim saludsud ko sa Senyor. Aguilar nga mangirurumen kadagiti obreros. Agure ka. Kahit mo ka paot, nga pangulo dagiti buyot ko. Kahit ko Senyor, apay kadingasahan. Pues, masapol nga samong isakit dagiti obreros. Kayat nga damang isakit ka na kwada. Masapol nga on branda di brada. Ore saan nga mayana ang nga sweldo, Senyor. Nga kurang tinana, adadot trabaho da. Akuri ka. Kumun-kontrakan ka na kaming Aguilar. Agsalsalud-sudak lang, Senyor. Ang mga unti pagdanagan niyo. Akmek, ti Pangulo di kiti boyot siya. Senyor, kahit ko mapasyar ti bukil asyenda. Sige. Adani tarasan nga pa nakasistan mo. Isot ng isuro ken kan, wanya di kiti nas ka napasikot-sikot ti asyenda. Sige, agtingna kayon. Manong nemi, di pa nagpasyar ko ti asyenda. Di pa nagkitak, di kiti obreros, kat mabutbuteng da. No makita dan, ti jeep, alugan, di kiti buyot, di kiti Aguilar, o agit inanada ko ma, datan, trabaho da nga trabaho. Agbagkat, agpukan, kadagiti unas, manong nemi, kanda duma pa yung produkto, iti asyenda. Manong nemi, nainahit pa nagpataray ko iti kabalyo. Alistok na nasursuro. Siya tikit kita na kiti obreros. Ay, trabaho kayo! Siya bigit kita na, trabaho kayo! Kabarbaro ka, sir. Siya ti kabarbaro nga pungulo. Dagiti Boyot Aguilar. Siya ti mang dusa kada kayo, siya ti mang papata kada kayo, nadadat loko-loko, nadag reklamo. Nalawag. Sinintir ko anong name babantikas diyang inaramid ko. Nagbuteng, ada dagiti nagbuteng, ada dagiti kumuskusila. Anong name ni Tarzan tinakakita, itagtutugaw ng obrero. Dimsagi di jeep, ni datakit tangdang ranamatan. Hey! Tarzan! Carlo, boss ko nam kanya. Gabutan siya ti boss mo. Samo nga dangdang neta. O nantok talaga tutugaw. Naging inanaklaeng sir. Nasakit nga minado sa akak kaputa na sugat. At dulami na pampar mo. Basta trabaho. Kung taong na matan manong nemi. Akit siyempre, isakit ko mata. Timsaga kiti kabalyo manong nemi. Kinugtarak ni Tarzan. Ore na pigsa, ngem talaga napatangak ti bakrang na. Ore na laga boss, apay nga isakit mo ita. Alay, pulong ka kini senyor. Anat ako nam. Pananganawam kanya, nalawag nga isakit mo ita. Umanayan ti maminsan. Nagtugpang matkinkan. Sobramat no gagarayam latan. Ore no, nagtungpalen. Saan nagipulpulong ganyan senyor? Paikat ka. Nagipulpulong ka kinkwana. Kalbasan din pakita ka pa nagisakit katakwada manong nemi kasla nakita tiranyag tirupa da. Why manong nemi? Ito dumteng tinabi nakilangangak manong nemi kadagiti Aguilar nga nangrabi mas dawa. Saan ko tamat may sina ti panagkita kin esperanza. Amom, iho. Senyor? Ikak mawatan iti asawak ta. Nasidig ka noon ay tirignanakin ka. Iso nga trataran na ka kastoy. Ang ti kayat mi.
Sa mong isakit na obreros. No tiket. Ituloy tayo. Tipagladigan, tiga Aguilar. No, sino man nagdagsasadot, sino man nagdagreklamo, sino nagdagtayab, mangiroswat, itagwelga, panagwelga, kada panagprotesta. Masapol nga maati pangadagos. Senyor, abay kami nasanga may ito susto para katakwada. Sapo, daita ka man yan iyo, daita ka man yan. Kaya't mo tagpaot, dito posisyon mo, uno may isa ka kadagiti may pakni. Tanong kumontra ka na kayo, senyor. Ano taramidan nyo kanya? Sumukat matla ni Tarzan kang ka. Kat ni Tarzan, ibalod na ka. Kat papapatay na ka. Uno papatayin na ka. Ayam sa mulangin araramiden. Di may kontra ka dagiti pagayatan mi. Ngam no ta kami, ti kanunong amiyo. May sakan to makipagtawid. Iti asyenda kita. Taapay ka sa senyor. Kapot ay taapay kat nasarakan min. Tagbaling asawa at anak mi. Senyor, nagbintasan na gundaway. Dahil ako matipang panunutem. Sana kami karikada kay senyor. May sakla nagkapoy di bambantay. Rumbeng kumangat may sakto man lain kadagiti obrero. No sanda ka na kursunadahan nga nagbaling nga pangulo dagiti buyot yo. Sana ka may karikada kayo. May karika. Basta lagi di kumanunong ka. Itayin nyaman na pagayatan niyo. Manong nemi, di nga rabi, sana ka maturog, grimuarak, na panak ti panakhardin, manong nemi ti balay. Nadanon ko dito ni Esperanza. Esperanza? Senyorita? Hi, Carlo. Nauli magtaglawlaw. Hindi ubing at pailahin. Kalahin nga damang yung kompotok kay ti asyenda. Tapay, ado na kiti lumablaban. Ado na kiti agwelga. Ado na kiti agreklamo. Kat naramida na kiti buyot ni papang mo. Papatayin da ida. Iwalang da ida. Unasahan kat ikutkot da ida. Naulipit da. Karunungam ka diti kasto yung aramida na kiti naganak kang. Diyak kanunungan, nga maramid ko. Anak dak lang. Uno, ampun dak lang, unak ko man. Saan ka nga, Aguilar? Saan? Kahit mo sawan, awan tin anak, de senyor kini senyora, sigang ti istorya, at anak na nga lalaki. Ayan na. Diyan mo, natay siguro. Ano nga natay? Ada ka nun nang ilibas kang kuhana. Kaya dyan nang ilibas kang kuhana, nasarakan da nga natay, pati dyan anak da, natay. Kahit mo sawan, awan tagtawid, kinabak nang da kita Aguilar, nga Aguilar. Saan kakayong nga Aguilar? Saan? Iso nga dyan kanunungan tararamin ng dangin masakla babae, awan di baramidak. Kat si Carlo, nakita mo ito, langan di kita obrero sa kadi. Anat marik nam katakwada. Kinapudno na, isaksakit ko ida. Diyak pa'y maliklikan nagdisalutsud ko kada senyor kani senyora. Nga apay ngamin nga saan nga maited to susto para katakwada. Nagananad ka. Ang mga no, maitulad ka kadagiti. Mangisaksakit katakwada nga. Pinatay da. Sayang ka, Carlo. Nakasaysayang ka nung kaspagarigan, tadada ka sa mapasama keng ka.
mo kenjak maawatan tiriknak tanang voluntaryo nga naggamak ti dakulap ni Esperanza. Carlo, nakalamlam mo iti dakulap mo, Esperanza. Dito nga kinapintas mo, ken kaadam iti napintas sa balay, napalawlawan ka iti gwardya. Imbag man ta maitad kang katiwaya-waya. Maitad kanya katiwaya-waya. Makaparak ti kahit ko papanan, rumuar ti asyenda. Ngem, awan tinasaraka kiti rawaro. No dikat diti unay, nasaraka man nga niya. Nasaraka kakaskan ka. Kahit mo nga sawen. No ay natimarikrik na, kastamat timarikrik na. Carlo, Esperanza, I love you. Manong nemi kasladyak palaeng mamati. Tinakapimpintas ang bagrukruk babak ng Esperanza. Ar-araw ko pa ko nitidig tagon taway. Lakin inarakop kami manong nemi. Iti baet dagiti narukbus nga masetas iti hardin. Nga salang akin inarakop no dikit aglanlanang nga dikit ibibig mi. Kasto iti makitkita kada ama kiniina idi ubingak pa'y no makariingak gabot panagarang engken panagas-asog da. Lalaki kan babae nga ginarakop ka na ginagek. I love you, Carlo. I love you to Esperanza. Carlo, isakit mo na kiti obreros. Lumaban ka na kiti Aguilar. Ha? Ikasano na papatayin na? Anda ka mga salakat kay ka. Kaya't ko. Si kakinsiyak tagtinulong magbalbaliw ti patakaran na kiti Aguilar. Tapno tratarandang usto-usto da kiti obreros na. Tapno saan nga agtultuloy ti panakairumen da. Nabayagan nga tiyempo. Adon da kiti natay. Esperanza. O nangin may kontra ka da papakin ni mamang mo. Saan ko ida nga pudno nga naganda. Yeah. Maramid mo. Sige. Parakan ka. Gabot ipat-patik ka. Ipat-patik ka na yun na Esperanza. Manong nemi makalawas kundi ti asyenda. At adigudungod daw yan manong nemi asulusulo akang tignay. Ibaon ko dagiti kakaduwak manong nemi ti sabali nga lugar apaset ti asyenda. Ket nalimad akon manong nemi ang sursuro iti ayan digiti obreros. Lolo. Ay, sir, agbay may saka man di ka mang puteng. Ano ko mat kabuteng ko? Ket damat armas ko, dalati ko. Dangarandak ka di ket panguluak ka di buyot doon na Delpin. Abi ang trabaho ka pa lang ket nabayag kang senior citizen. Hey, awanti, sang nagtrabaho no dati sa kopti asyenda. Carlo, sir, puray pwede kiti teenager. Ket agtrabaho da. Tano saan da nagtrabaho? Mapapanaw ti asyenda. Di na pimpintas na pamanaw da. Ngam tagtalin na dito eh. Sika ka dito kalakayan dito eh, lolo. Siya, ama mo yun ni Ama Diego. Ama mo, oray pa eh, di ama na. Ama mo iti pakasritaan da. Carlo, kinapudno na. Sagbay, nasimrek ka dito eh. Nakapagsalita kami ka ni Diego. Ama? Ni Ama Diego nakasalita yun. Hoy! Si mga takitibantay ngayon nyo hindi mo nakita. Kaning pakam mo nga dandan ikan sumrek dito eh.
Tong palam ka di man lang tibilin ni Ama Diego. Lolo, nakasaga na kami nga lumaban. Basta si katimang idawolo, Carlo. Umungin yung arod. Dagi tinatib ka. Tap na rin kastakit nakasaga natin nga lumaban. Awan no kan tinaskan nga labanan tayo. Tapar magkamang umuna dagi tipadam nga darmas na nga buyot ni Don Delpin. Kasta ka di Lolo. Nagmay-may sa tayo. Awanin tilaban da. Gabuta si katipan nakapangulo da. Si kapayin ti pangiparpan nakapangulo mi. Ni Tarzan. Esto lang nga para magkantin ni Tarzan. Gabuta na laling kamat kamisuna. Sige. Umungem. Lolo, di kitinaskan nga umungem. Tayin tun bigat. Mabalin tayin tun tag nga rugyan. Tagwel ka. Tagprotesta. Di mangikis ka, di kitinaskan ang kasapulan nyo. Tanusan nga ramidan ni Don Delfin. Di amin. Ano tarabidan tayo? Puran tayo, di balay. Dangran tayo da. Agayab da ka na kiti pulis, kiti soldado. Dahil talang ti paglayangan da. Kadwada na kiti agtuturay. Awan ti pagdanagan nyo, Lolo. Nutong palkas pagayatan nyo. No kasta, kahit nakating ang sawan na tungtong palang madlang ti pagayatan ni Amang nga Diego, tungbalag. Kahit nukas pagaray ka nga ron na maduktaran na ka. Kahit ibalod na ka, papatayan na ka. Malagip ko rin nga saludsud ko kini Ama Diego, Lolo. Saludsud ko keng kuhanan mo. Kasano nga roden, no tiliwan dak kat papatayan dak. Dakit Aguilar. Anat sungbat ni Diego. Kasta orit pa nagkatawa na. Maragsakan ng matayak. Lolo, sampay na sungbatan di sa lunsod ko. E di pa nagubing ko. Ulpit pinaramanak kini Ama Diego. Ngayon na sa lunsodak no apay nga ulpitan na sungbat na. Panang teneb na kanukan niya. Ang peso no gutek, saan ako na teneb ka na pigsan no saan nga kapu karag iti ulpit kan rangkas na. Ngayon kasla pakaragsakan na no kasta ngarang-ranggasan na. Kasla pakaragsakan na no mataya. Ngiging ganay takit. Burbur siya pa lang iti panunod ko. No apay. Sa anak nga tineneb nga si insurrect ti Hacienda Aguilar nga mga sakit kadagiti obreros. No ba iso dahi tatibilin na. Ngem kayat nak. Ngagbalinak met na ba ipadakas kang kuana. Limaban met idi ni Ama Diego sangkadi. Ngem tiniliw da, imbalod da, imbag ta nakalibas. Nga ti pamati digiti Aguilar ket natayen ni Diego. Ngem si bibiyag ni Diego. Hagraman ka ni Carlo. Nasigaday ta, Carlo. Manong nemi iti dayta na bayag ba nagsasarita mi kini Lolo Teban na si Imanda kam gayam dagiti buyot ni Don Delpin Aguilar. Iso kiti mapana ko niti balay manong nemi nakiktutak laengan idi ka magandak. Tarzan, apay ka magandak. Senyor, apay ka no ka magami ni Carlo. Kaya maganyo, kabutadyak kaya tigas kang kuha ng ulag traidor, hudas. Senyor, ano ito kita sa undi ito? Isang gading kaya nagbaling nga. Nagbaling na may kamang ka na kami, Aguilar. Hudas ka, Carlo. Anya tinapamoy bagbaga, kadigiti pang panguluan, digiti obreros. Agsaga na kayo para iti pananglaban nyo kada kami. Saan nga po doon ito, senyor? Sayang ka, Carlo. Tarzan,
Aramidin yun, tinasken nga maaramid kang kuwana. Manong nemi lumaban akman ngam nakaad-aduda. Nang runag at inaramatin ni Tarzan, manong nemi, tilati guna nakadakkel. Danog ditoy, danog dita. Agaramad dan ditiputan, paltog manong nemi, idugsul da ti buksit ko, ti ropak. Lumaban akman ngam awan tilaban ko. Nakaad-aduda manong nemi. Sadak ket rinipet. Rining pungda manong nemi di kiti imak impalikod. At apay laban ko. Kinawaran da di kiti sakak. Jakon makakugtar no may baka pagnaan. Dumanugag. Kasano makadalugak kit na rimpong da kiti imak. Nakaad-adu tinagdiso manong nemi nga nadadagsan nga banag iti bagik iti rupak. Ng mas daw dano apay nga sa anak ka mas do. Nakatangtanggan nga talaga rito nga tao, senyor. Kasla din na kayat, din amo tagasog. Naimula kanyak dito eh. Oray no kasanod dagsin eh, bakit yung kanyak? Sa anak to nga gasog. Sa anak to nga kiring. Sa anak to nga sumuko. Sa anak to nga paatiw ka na kayo. Gabuta kayat kong i-rupir ti kalintikak. Ti agibales. Ano tinaskin nga ibalis mo, diablo ka? Senyor. Amamuyo ti Diego. Diego! Dagiti naganakin kakabsat ni Diego kit pinapatayo. Agraman kumaking kuha lang yung nakalibas. Nagnaid kami, hindi ka bambantayan. Siyak ni Ama Diego, kenti inak nga ni Soledad. Tinanabnak ni Ama Diego tap numayik dito ang agibales. Mangilaban di kalindigan, di kiti kupreros. Kenti mangparukma ka na kayo. Ama mo ni Diego. Ama mo, gaputa iso ti ama. Natayan ni Diego, si bibiyag ni Diego. Agraman kanyak, nga anak da kiniina. Isarek iti pagbaludan dito nga Carlo. Halan! Taintun bigat. Ipabuhi tayo ito, no kasan panang papatay tayo. Ipabuhi tayo kanag iti obrero, sige saksakit na. Manong Nemi. Kasta na iti rigat nga nagpasarak. Balod-dak nga paraot. Nakabalod-dak lang arul din Manong Nemi paraot da pwede kiti imak and sakak. Ngam na kayo nanaag. Hindi pa nagsaradim da kanyak. Kahit kumakita ni Esperanza. Yung karina kanyak hindi. Ngano kastoy man ti mapasamak kanya ket tulungan nak ngaglibas. Yung sangan Esperanza ano nemi tinauray ko. Ngem may ti panakabal pagbaludan iti balay. Carlo. Senyora. Mabising ka? Jack Marik na ti bisin, senyora. No ilablaban ko ti kalintigan ti kito preros. No kasta ama-amom ni Diego. Iso tinaringak ka ma. Monot taon mo ti amom. Sana ka nakapagbasa, senyora. Tinagyan kami ti Bambantay. Kadag ito'y lang rumarak. Sumalog kan rumarit kabakiran. Amamom ka dito pakasalitaan ni Diego. Pinatay na rin iti kakabsat ka naganak yung kuhala. Inagaw dapat iti kaya nayat na.
Siya tinagbali na kahinayat ni Diego, Carlo. Sika. Wen. Siya tinang tulong kay ni Diego nga naglibas. Yung sakbay nga naglibas. Inala na ti anak mi kay ni Delphine. Muna si bibiyag ko man di anak mi. Kaskan kaitan. Tikadakkel ka ni na. No anak na ka da Diego kay ni Soledad. No konkwentahe ubing ko mangimsi ka. Hinitikait mo sa win, senyora. Kahit kong makasalita mismo ni Diego. Kahit kong ibagana, nga tiinlibas ng anak mi ni Delphine katsika. Siyak. May sak nga gilar. Nang namnamak agsublikan to. Sa aming apod nung anak ni Esperanza. Tasahan ka din nga madaan ti anak. Iso inandap mi na Esperanza. Carlo. Hindi pala damo ka makita. Kad nagpariknan kanyak, nga si katisap sa pulak ken ororayak nga anak. Ngam tasang ko mawatan. Apa nga pinadakkel na kalya. Ni Diego kalpasan na imbaon na ka ditoy. Anya tirason nga imbaon na ka ditoy. Tapno agibales, senyora. Ti saludsod ko ken kuhana. Kasanon no matiliw dak. Ibalod dak ket papatayin dak dagiti Aguilar. Ti sungbat na nakapigpig sa katawa. Naulpit ni Diego nga gibales. Ingat kahit mo sa wen, senyora. Naragsak lao na yan ni Diego no da kami metlay nga Aguilar tibang papatay ken ka nga bukod bing Aguilar. Pinadakkel na ka ni Diego. Tapno aramatin na ka, iti pa nagibalis na ka na kami. Nagibalis na nga no ti amam nga Aguilar kani sumit laeng ti makapapatay kang kawon no akin utek ti panakatay mo. Katusto di pa naggarakgak ni Diego no mapasabak ti kasta. Ngayon isika nga ta, tipod nung anak mi. Sika nga ta, di inlibas na, edi tinulungang isuna nga naglibas. Sika nga ta. Senyora, isipo na dapod ko kinawan tinariknak nga pamatig ti ama ni Aman Diego. Tamagusgustuhan na kindi nga ululpitan nga rangranggasan nga dusdusahin. Nga kaslibon bunton na amin kanyak tipungtot na. Nga jak hamon urumbeng nga kapungtot na kuno saan. Senyora, Carlo, kasaritak ni Delphine, ibagag kang kuha na tibod no. Saan urumbeng nga paut ka dito pagbaludan. Saan urumbeng nga mapatay ka yung tunubigat. Sikati anak mi. Sikati anak mi, Carlo. Kadak pa lang iti pagbaludan kalpasan nga namuwak ti amin. Kasla na laga-laga kun nga naabel-abel dagiti pasama.
Kasto ka di klase, di pa nagibales ni Ama Diego. Nganos, di man lang mapapatay kanya kat digiti agilar kat may sak nga agilar. Napigpigsan to ka din ti paggaan. Manong Nemi, dagiti nagasawa iti may di pagbaludan inlukaddan kat rinukatan dakon. Inarakop nak Manong Nemi kat mariknak at talaga ti arakop ti may nga ina. Carlo, Carlo anak. Honey, amang ano nagbidot ka? Samo ka ding warik na patasong nga rukupin ni Carlo. Iso ti anak ta. Ti inlibas idi ni Diego kada di panang tulong ko kang kuha ng aglibas. Ngayon tugot na ti anak ta ti panaglibas na. Iwan na nga di bangkay na kinada, bangkay ni Carlo, wan bangkay ni Diego kan ti ubing. Saan nga soda? Gabuta si bibiyag ni Diego. Senyor, iho, kahit ko, nga matiliw da ni Diego itamit laing, takayat ko ang pudno isona. Saan nga naskan pa'y? Saan nga naskan pa'y, ani? Ni Carlo, tisapsapulan kan ururayin ta nga anak. Manong Nemi, balbalo matang nagasandak nga kinawisan da senyor kani senyora. Nga di awaga kiti senyor kan senyora ida. Sanda na kayat papa kan mama ti kayat da. Manong Nemi inaramat ni papa ti impluensya na kadagiti pulis ken soldado. Sinawar da ti ayan daina kini ama ti di kabakiran ken sakaanan ti bantay. Aging ka natiliw da ida Manong Nemi ket intadagda kada kami. Nagsangsangit ni Ina. Inarakop ko ni Ina. Ina? Carlo. Anak. Anak na ko na saan. Urasan ka nga po nung anak, Carlo. Bilang ka nga po nung anak ko. Imparig-naging ka ti pamatag ti may sangin, ha? Api nga saan yung impunukan niya gidi na. Mabuti nga tiramay da ni Diego kanya. Ang mabuti nga tiramay da ni Tati kita Aguilar kada kami ka ni Diego. Ina, saan kong itulok ka na tagas sa mapasamak ka na kayo? Carlo? Sagbay nga nanay, ngagbalinak nga Aguilar. Kayat ko, nga mapakawad na kayo na papake ni mama. E di asid gak Manong Nemi ni Ama Diego naman pa'y nakaparaot iso na inarakop ko. Ama, sinagawagan siya, ma. Sa mga tinong patitulag ta. Ama, lipatan yun. Di panuno ito, di pa nagibalas. Nalpas yun, di pa nagibalas siya. Sampay, gabo katakayat ko nga papatayan na ka mismo. Di kita Aguilar, timang papatay mo na mismo ka. Nasamsamit di pa nagibalas ko. Lipatan yun ti amin, tama? E di ba nagdakkel ko, naipeksayon ti pong tutyo kadakwala, kaniyak, gabutan mo yung Aguilarak, kada amin nga baot yo, kada inpenekyo para kadakwala, kada kaming Aguilar sang kanino. Ama, marami nagtawi na pamuspusan, tap numabswelto kayo. Tanya mga nagpasulan nyo. Kanuan nyaman ti kalikagom nyo apagsayatan na kiti obreros. Kasaritak na papaki ni mama. Tap na maita din kadakwari to susto. Maramid mo!
maaramin ko. Gabuta, di makilak iti sidong yo. Di makilak iti sidong digit obreros. Iso nga ti puso kinrignak ket adda kadakwada. No may sa ak nagilar. Ti darang agtartraytor at ko kitagilar. Ngem ti puso, adda kadagit obreros. Ket no saan nga tong palen, da papakin ni mamati pagayatak nga anak da. Napimpinas, no iti may kaduagon daway kat mapukaw dak. Carlo, iso nga lipatin yun, di mo umkis sa panagibalis yo, ama. Damatong palen ti kalikagom yo. Matarataran nga tada nga tao di kito obreros. Maited kadakwada ti umno, kan umiso, nga sweldo, oras, kan benepisyo. Sandan nga matartara kasla ayok. Awanin ti madusa kadakwada. Awanin ti malati ko kadakwada. Ikarik kada kayo. Tasakton ti mga idaulo ti asyenda. Agbalinak to nga na siya at kadakwada. Gaputa, tiriknak kadata kadakwada. No pamamay ti darak ket adda ti kilaro. Parok mayag da papakin ni mama. Tano saan da nga manugot ti kayot ko. Laksida ida. Manong nemi day ta mismo timbaga kada papakin ni mama. Papa, mama. Dadatikid daw ko kada kayo. No kaya tiyo ang talinayad ako ni Sidong nyo. Tung palindak. Ngayon saan? Ket papapatayo, daama kiniina. Iraman dakon nga papatayin. Inarakop nak manon nemi di mama. Anak, nagapu akmet kadakwada. Agmay may salang ni papang mo, kadwa tapay ni Esperanza. Gusto nga wanti magdanagam. Tanuan naman di kalikagong mo. Kalikagong kumet. Mapasama ka. Mama, laglagi pa nagapuak kadigiti obreros. Agay na iyat kami idikin ni Jacob. Ngayon inagaw na ni Delphine. Nga dahil ta may sang ngayon balbalis ni Jacob kinkwana. Inayat ko met ni Delphine. Ngayon jak kanunungan digit prinsipyo digit akilar. Siga di bunga tayo nayat mi ngayon sunalang tanapukaw na ka na. Ngayon itadadakan. Balbaliw. Mabalbaliwan nga yung pinsan ti amin. Sagad di akasta. Delpinani. Panawan magsiguro tap na mabalbaliwan ti amin. Tigilayan kahit ko mapasamag kat nukasano ti ulpit kan na prinsipyo na kiti. Nagana kanyak. Nga nang patawid kanyak iti asyanda. Isulay tintultuloy ko. Kahit ko, nagpakawala kita sa ngawanan na kito obreros. Kinori si ka, Diego. Ken. Nagpakawanak ka na kayo. Sabi ko man tamapakawandak. Katkas kalikago mo, Carlo, anak. Nuan niya tinapintas sa para ka na kito obreros. Baipay ka na kwada. Matratar na agas panatay nga tao. Agam anak papa. Agam. Baglagi din sa nga nagbaligi ni Amas Diego iti panggip na. Nga nasamit ka doon nga panagibalas. Nga dakay matlaing ti makapapatay kanyak. Nga kadardaray ho. Manakabalin oray ni Diyos. Ni Apo Diyos. Gabatakan kanahin ko, iding ibagbaga keng kuwana. Kadkidkid dawan. Nuan niya ko matiusto, kadisumat mapaturay. Nuan niya ko matikin, kadisukuma, iti agturay nga mangrimbaw, kani iti ginadakas.
Naumong manong nemi kada di nga aldaw dagiti obreros ket inarami na mismo ni Bapa iti nagpakawan kada kwada kinapudno na ket nagparintumang pay di San Juan. Uwain manong nemi. What napapake ni Mama dagiti obreros ken may sabad itan manong nemi kada dagiti mangmanggen. Nagtulturo ti panagkinaawatan ti puso mi manong nemi ken esperansa. Aging ka nga naangay ti nagdakla na kasar iti uneg ti Hacienda Aguilar. Parambak manong nemi nga dagiti di maray obreros kanda dumapay. Awanin ti makuna nga katulong uno obreros. Awanin ti makuna nga amo. Awanin ti awag ti senyor, wani senyora, wani senyorita. Pantay-pantay manong nemi. Tareta ti kayat ko manong nemi nga graira, manipo didi. Wen. Tukon manong nemi ti signal. Yan, sorry na lang. Ngem sa bahay kay malmalpasen ti istorya. Sumat ti panagloko ti signal. Anyway, amuyan ti istorya na papagayam. And thank you kadagiti amin nga viewers ti nakadado. Uwan manong nemi na siya kung tinang maintainer ng manage ti Hacienda Aguilar. Ada nga di moras, kada do, dagiti ti maod ng obreros, anak ti obreros, nga nalalaing, nagre-reduar, ken bimak ng manong nemi. Nga si Maya at ti biyagda. Sana nakasidi, nga inadipan na namin pinsan, dagiti Aguilarida. Nga dahi dati balbalis idi, ni Ama Diego, ngayon bilang ko ama, numampay siya tiramot iti nasamit a panagibalas na. Dito manong nemi di pakasaritaan mi kas na kung nakita'y damo nga napagtutulagan mi matlaeng nga maiburay kada ito nga pakasaritaan wano da ito nga pakasaritaan ito nga programa. Tapagamok manong nemi nga worldwide nga manggigan dito nga programa kadagiti padang Ilocanos na narunga manong nemi kadagiti kadaraan tayo nga dati balasyo tao. Agyaman unay manong nemi ti anos mo nga nangurnos ken laing mo nga nangibasa. At sabi ko matad namat na ibatik nga adal liluwaken pagsarmihan ti biyag. Ti pa nagibalas. Maitalik kami pinsan detoy kani Apo Diyos. Nuan yaman ti problema tayo, itaklin tayo amin kani Apo Diyos. Awan kumanda kiti mairurumen ken mangirurumen. Awan ko as kuma iti patas iti panakatratar tunggal may sagada tayo. Tuloy nga rodagyaman nga pagayam mo, Carlo.